30. januar 2009. godine limski splavari će pamtiti po prvom, samim tim i istorijskom spustu tokom rijeke Bistrice. Pošli smo od Bistrice uzvodno još jedno 6 km, faktički negdje ispod manastira Podvrh. Gornji tok Bistrice je mnogo jak, naporan, donji tok Bistrice je nešto lakši. Sve u svemu zadovoljni smo, znači evo i prvi put u istoriji Bistrice održalo se tako jedno splavaranje, pogotovo u ovom gornjem toku. Tu smo imali još jednog druga koji je ostao tu sa nama. Mi smo dalje nastavili, evo kao što vidite, znači završeno je kupanjem. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, sve više ljubitelja ekstremnih sportova uživa u ljepotama prirode i obaveznom druženju, dokazujući da smo iz dana u dan svjesni bogatstva koje imamo. Bilo je ludo, ne znam, ovo ne može da se doživi, ovo treba samo da se proba, nema šta da kažem, ali mnogo opasno. Mi imamo dobre rijeke, samo nemamo dobru naviku da ih čistimo, a drugo je sve, imamo dobre, perfektne uslove za sve. Mi imamo ovo je prvi vidik koji je sad doživljeno u ovo vrijeme. Prelijepo. Iznenađen sam, sinoć me Slaviša pozvao da dođem ovdje i mogu vam reći da je mnogo lijepo, pogotovo u gornji dio Bistrice. Voda je brza, velika, svugdje smo splavarili, ali ovo je baš do nas bilo nevjerojatno fino. Sad sam trenutno u Kanadi, živim tamo. Nadam se da ću se vratiti ovom uskoro za nekoliko godine, ali ovo nema nigdje. Znači, svugdje sam bio i ovdje po svijetu, ali ovo nema nigdje. Ovo društvo, znači druženje, prelijepo. Posada u sastavu Slaviša Knežević, Rade Radović, Omer Buržović, Slavko Konatar, Aco Furundžić i Mirko Radović je odvezla dionicu od Mojstira do Ušća, a impresije su nedjeljive. Jednostavno pozivaju, pođite sa nama u neku novu avanturu.